Bakunzi ba Joss Ataya turabasuye twizere ko mumeze neza cyane. Mu Rwanda kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2025 hari kubera Tour du Rwanda. Ni ayahe mateka Tour du Rwanda ifite ndetse niye mibare n'amateka byagufasha gusobanukirwa Tour du Rwanda? Ni muri iki kiganiro ntucikwe. Kuva 2009 Tour du Rwanda yagizwe mpuzamahanga. Ese kubera iki yagizwe mpuzamahanga? Ese mbere ubundi busanzwe yakoraga ryari? Ese Tour du Rwanda yatangiye irushanwa rya Tour du Rwanda ryatangiye gukinwa kuva ryari mu Rwanda? Ni muri iki kiganiro ntucikwe n'iki kiganiro ucumve cyose kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi kuri Tour du Rwanda. Ubundi Tour du Rwanda yabayeho mu bihe bigiye bitambuka, ariko reka tubanze turebe duse nkaho dutangire aho nyuma yaho igizwe mpuzamahanga. Nyuma yaho igizwe Tour du Rwanda igizwe mpuzamahanga imaze gusiga amateka menshi ndetse n'imibare harimo yihariye ku Banyarwanda. Kuva tariki ya 18 kugera kuri 25 Gashyantare 2024 u Rwanda rwari rwakiriye Tour du Rwanda ari nayo iheruka. Iyo Tour du Rwanda yari ibaye ku nshuro ya gatandatu kuva Tour du Rwanda igizwe mpuzamahanga. Ikazaba cyangwa se ikaba yari ku nshuro ya gatandatu n'ubundi iri ku kigero cya kabiri n'igice kimwe. Irushanwa rero mpuzamahanga ryo kuzenguruka ibice bitandukanye by'u Rwanda hakoreshejwe igare Tour du Rwanda ni kimwe mu gikorwa cya siporo gikomeye mu Rwanda ndetse no muri Afurika, kubera ko urwego rigezeho ndetse n'imitegurire yaryo bisigaye bishimangira ko ari igikorwa mpuzamahanga. Iyi Tour du Rwanda rero akenshi iyo urebye imara icyumweru usangaho mu Rwanda abaturage bagiye batandukanye baba baje kuza kureba amagare ndetse ukabona ko abantu bishimye ku rwego rwo hejuru. Rero ibi byatumye iyi Tour du Rwanda ikomera cyane ndetse ica ibintu mu Rwanda ndetse no muri Afurika, kuko ubona ko yitabirwa n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, aho ubusanga ku bitangazamakuru bimwe na bimwe iri kugenda icaho live bitewe nuko yamaze kuba isiganwa mpuzamahanga. Rero iyi Tour du Rwanda rero tubona uyu munsi ku itariki turi kubona uyu munsi mu mwaka wa 2025 ntabwo ari iya vuba, kuko Tour du Rwanda ubundi yatangiye kugeragezwa mu Rwanda kuva mu 1970. Ahagana muri 1977 uwitwa Karemera Pierre wakoraga muri Minisiteri y'Umuco na Siporo afatanyije na bagenzi be bari bashinzwe ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ndetse bakaba bari abayobozi bashinzwe gukurikirana ibijyanye n'amagare baryandikishije muri Afurika. Byaje gukomeza aho hagendaga haba amarushanwa mato yahuzaga uduce tw'u Rwanda nka Tour de l'Est, Tour de Volcano ndetse n'irindi ryajyaga mu majyepfo. Aho ni mu 1987 u Rwanda rwitabiriye imikino nyafurika yabereye muri Kenya, ndetse bituma abayobozi b'uyu mukino mu Rwanda bahakura igitekerezo byo gushinga isiganwa rinini rizenguruka u Rwanda rwose. Mu 1988 nibwo habayeho isiganwa rya mbere rya Tour du Rwanda, aho abasiganwa bazengurutse igihugu cyose riza kwegukanwa na Celestin Ndengeyingoma, riza kwegukanwa n'umukinnyi witwaga Celestin Ndengeyingoma. Iyi Tour du Rwanda rero yarakinwe kugera mu 1990, gusa kubera ibihe bigoye u Rwanda rwanyuzemo kuva mu 1991 kugera muri 2000 byabaye nkaho irushanwa rikomwe mu nkokora, kubera ko u Rwanda rwaciye mu bihe bibi birimo na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi rero byatumye isiganwa risa nkaho rikomwe mu nkokora, hanyuma rirahagarara, kuko kuva mu 1991 kugera mu 2000 ntabwo isiganwa rya Tour du Rwanda ntabwo ryabagaho. Birumvikana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo kiriyubaka, hari byinshi byangiritse kubera jenoside yari imaze guhagarikwa. Urumva igihugu cyari gikeneye kwiyubaka, gukora ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi. Senyumba Bernard niwe wegukanye Tour du Rwanda ya mbere ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe rero hari mu 2001 nibwo Tour du Rwanda yagarutse, hanyuma yegukanwa n'uwitwa Senyumba Bernard. Rero muri 2009 Tour du Rwanda yahise igirwa mpuzamahanga, aho mu by'ukuri yazamuriwe urwego ndetse kugeza n'ubu ngubu bikaba ari mpuzamahanga, ari mpamvu yitabirwa n'abakinnyi bagiye batandukanye ndetse bakomeye, akaba ari isiganwa mubona ko mu by'ukuri ryazamuye urwego.
muri 2009 ubundi Tour du Rwanda yegukanywe n'uwitwa Geru Adil, hanyuma 2010 yegukanywe na Tekraimanot Daniel, 2011 yegukanywe na Regen Keir, 2012 yegukanywe na Lil Darren, hanyuma muri 2013 yegukanywe na Gildestone Dylan, hanyuma mu 2014 yegukanywe na Ndayisenga Valens, hanyuma 2015 yegukanywe na Sengimana Jean Bosco, 2016 Ndayisenga Valens arongera arayisubiza, 2017 Haleluya Joseph arayitwara, 2018 Mugisha Samuel arayitwara, hanyuma 2019 yaje gutwarwa na Kudusi Melawi, hanyuma 2020 yatwawe na Testation Nathanael, 2021 itwarwa na Rodriguez Christian, hanyuma 2022 n'ubundi Testation Nathanael arongera arayisubiza, hanyuma 2023 yaje gutwarwa na Marabran Enoch, hanyuma muri 2024 iza gutwarwa n'umukinnyi witwa Joseph Blackmore, niwe ufite Tour du Rwanda iheruka. Tukaba tugomba rero kuza gukurikira Tour du Rwanda kugira ngo tumenye noneho Tour du Rwanda 2025 izatwarwa nande. Tour du Rwanda rero ya 2025 yitabiriwe n'abakinnyi 39 baturuka mu makipe 18, aho u Rwanda rwo rufite mo abakinnyi benshi kuko rufitemo abakinnyi 14, rugakurikirwa na Eritrea ifitemo 9, Ethiopia ikagira 8, mu gihe Ufaransa n'Ububirigi bufitemo buri cyose cyangwa se buri bose abakinnyi 6. Hanyuma reka tukubwire inzira Tour du Rwanda yatangiye iri kunyuramo ndetse naho ikomereje. Agace ka mbere rero kwabaye ku cyumweru tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, kara gace kagomba guca kuri Stade Amahoro, aho abakinnyi babaga bari gukora icyo bita gusiganwa n'ibihe, kandi umukinnyi ku giti cye, aho bagendaga ibirometero 4. Hanyuma agace ka kabiri rero kabaye ku munsi w'ejo kwa mbere tariki 24 Gashyantare, kari agace aho abakinnyi batangiriye aho bita Rukomo muri Gicumbi berekeza i Kayonza, akaba ari agace kari gafite ibirometero 158. Uyu munsi rero kuwa gatatu abakinnyi bahagurutse mu mujyi wa Kigali berekeza i Musanze, aho bari gukoresha ibirometero 121. Hanyuma agace ka kane kazaba ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 23 z'ukwa kabiri, kazaba ari ukuva Musanze berekeza Rubavu, aho kazaba gafite ibirometero 102. Hanyuma agace ka gatanu kazaba kuwa kane tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri, kazaba ari ukuva Rubavu bajya Karongi, kakaba ari agace kagizwe n'ibirometero 97. Hanyuma agace ka gatandatu kazaba kuwa gatanu tariki 28 Gashyantare, kazaba ari ukuva Rusizi bajya i Huye, akaba ari agace kagizwe n'ibirometero 144. 143 sorry. Hanyuma kandi agace ka karindwi kazaba kuwa gatatu tariki ya mbere Werurwe cyangwa se tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025, akazaba ari agace kava Nyanza kagaca Canal Olympia, no kuvuga ngo na gace kazava i Nyanza mu karere ka Nyanza kagaca muri umuhanda mushyashya kagaca muri Bugesera, hanyuma kagasorezwa kuri Canal Olympia, kazaba kagizwe n'ibirometero 114. Hanyuma agace ka munana nako kanyuma kazaba ku cyumweru ku itariki ya kabiri Werurwe cyangwa se z'ukwezi kwa gatatu, akazaba ari agace kazazenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, gatangiriye kuri Kigali Convention Center, akaba ari naho kazasorezwa, kazaba ari agace kagizwe n'ibirometero 73. Aha rero akaba yari amwe mu mateka ya Tour du Rwanda wagezwagaho nanjye Mr. Joe.